Ngicela nonke bazalwane ekuseni egameni lika Jesu. Ngicela kuvusela umfundisi Andi Alice nabo bonke makomiti ethu la khona. Ngivusele nonke bazalwane nalabasha nalabancane bogogo bomkhulu bomake. Sonke bazalwane ngiyanivusela egameni lika Jesu. Ligama lami ngebazalwane ngingimake egama. Sibongo sami sekutalwa ngwakangwenya bazalwane. Ngingwenya mabuya mdimanze bambolunya. Hallelujah. Mageza ngelibise manda khona. Hallelujah. Siyabonga bazalwane. Sitawufunza incwadi baseFesu 4. BaseFesu 6 verse 4. Ngicela lo sembobheni amane asifunzele bazalwane. Oyise ningabaphathi kabi bantwabenu, bathimate babe nenzondlo. Kodwa bakhuliseni kubayala nangokubacondzisa ngempilo yebuKristu. Amen. Amen. IBhayibheli lami langisiza langivusa IBhayibheli lami IBhayibheli lami langivusa sengifile hawu IBhayibheli lami Past praise team. Ngicela ukuthi bazalwane sike siliphakamise ngoba siphila ngalo bazalwane. Siphila ngalo bazalwane. Asende sikuthandzako. Asilifunzi ngoba sisesonveni kuphela. Siyalipractice. Silipractice ngisho kubantwana bethu. Hallelujah bazalwane. Siphila ngalo ngiko ngithi ngiyo lento leyangisida. Ngoba lempilo yethu yonke iphelela bazalwane. Wenda kwakho lokunye akusasiko kula. Hallelujah. Sorry bazalwane. Sihloko lesitawukhulumela etikwaso ke bazalwane sithi toxic parenting is non-biblical. Hallelujah. Toxic parenting is non-biblical. Bese ngithi ngamagama lamancane bazalwane, those who practice it have a case to answer before God. Hallelujah. Ngiyati ukuthi ngamagama labhlungu lawa, but kunjalo. uNkulunkulu usinikile indlela ye parenting. Kuthi how should we parent? How should we take care of the young ones which he has entrusted us with? Hallelujah. Lami iBhayibheli ngisebenzise umusho la 3. Ngicale ngeNew Living Translation. Do not provoke your children to anger by the way you treat them. Rather bring them up with the discipline and instruction that comes from the Lord. ERV Itziona, don't make your children angry, but raise them with the kind of teaching and training you learn from the Lord. Bese NIV, it's do not exasperate. Do not exasperate your children. Bese yaqhubeka ngithandzelo exasperate bazalwane. Lana la ukhuluma nge-exasperate akusho ukuthi you are causing extreme anger, extreme annoyance.
Iyabona bathi you are provoking that person to a high degree. Bazalwane. Lokusho ukuthi bazalwane as my parents. Ngidawubuya nakini bangani bami neva. Ngidanifunela nani senu sifundo ukuthi bantu labadzala nibaphathe njani. Hallelujah. Ngoba nani kukhona kwakeni. Mane namhla ngisabuke nje labadzala. Ningabe seniyajabula nithi awu always bakhulumela thini. Kuyeda nekweni ngoba nako siyakubona. Hallelujah. Little Bible, do not provoke your children to anger by the way you treat them. Le makhaya bazalwane, some of us siyatenda tiphosiso, including myself bazalwane, because nami I'm not angisi immune kulento le ngoba nami kuyangehlela. But ngithi asibukisane njethi ungalunga kanjani bazalwane. Ngoba leli vele lisilimete kakhulu. Sibreeda igeneration lengakafanele ukuthi ngabe inje. Just because lemakhaya khona lokungahambi kahle. Yokufuna ukuthi sikulungise. Ngitsitekelana toxic parenting is non-biblical. Sikhuluma ngemfu umntali lo toxic, a toxic parent. Kuthi ngumntali lo letha ngathi environment noma simo lesingasiko healthy, lesingasiko kahle kulabo lakahlala nabo, especially bantwana ngoba today sikhuluma ngebantwana. Nangabe ungumntali lo toxic kusho ukuthi wena tintfo letingalethi kuphila lamndeneni wakho. Uyabona intfo nayo toxic. Intfo sibekisa nga poison. Intfo le harmful. Ayilethi kuphila. Ngaphandle kokuthi I harmful bazalwane. Kuba toxic. Kusho ukuthi kude umuntu longakhona kuhlala eceleni kwakho ngoba une potential ekuthi ungakhoza ngisho kufa kumuntu. Angafe emoyeni afe enyameni afe yonke indzawo just because you are toxic. Angathi ukuthi ngochaza kahle bayakuva yini bazalwane. Usesimeni sekuthi awukehluki poison awulethi kuphila. Environment lokuyo ayendi bantu babe healthy obajabule. Ngiyathi ukuthi lo mnyelo ohleli phansi ngeke kube kumehle kahle ukuthi simbita ngekuthi toxic. But ngicela kwemukele ngoba sitadisho tonke letimpawu tekuthi toxic. Bese uyadibona ukuthi ayish kusho ukuthi vele ngingipoison asengimane ngizame ngalenye indlela. Hallelujah. Unjani ke umntali lo toxic bazalwane? Umntali lo toxic indlela la phila ngayo ekhaya lakhe uphila ngekuthi uinstilla ifear ufaka kwesaba kubantu bakhe ngale ndlela akaenda ngayo. Hayi ukulahla nje lokho takubulala finish mina. Ufaka ifear ungabuyi nje la khaya nakunjani njanyana. Ngiyabekisa umnika ipenseli ungimake. Ungayilahla nje le penseli. Wayilahla nje le penseli le. Ungabuyi la khaya. Vele umfana sebayayeba le penseli esikolweni. Akasathi noma achubeka abuye ekhaya noma vele tawufika umbulala efinish. Lomunye ze ale nalo kuthi esikolweni lomunye ngaze ngashayela umntali wakhe ngamncengela. Ngekuthi kuphume info yabhaki. Bekuphuma info yabhaki loku kuyiplastic lo lokuthi khacha lokukhaceka letinsambo. Angathi kwaphuma kanjani bantwana bayathanda kudlala. Akasafuni kuye ekhaya mina ngihle sala kancane nje bo 10 minutes isikole siphumile. Ngibathe mni wayinga wendani lo uyinga wendani. Yebani bani bahambile go home. Akasafuni kuhamba umbani. Go home uyakhala. What's the problem? I have lost something. What is it? Something for my bag uyangilayela ngithi mina hawo. Ilahle
kulahlekile phela tabatshela khathi kulahlekile uthi baba utangibulala finish wathi baba wathi utangibulala finish wafuna nami ngazama kumfunisa phase emadeski kuphi bawudlala kuphi kude info wangayithola umfana sigcina mina ungiphi inombolo yababo wakho anginike imshayeli baba yathi lana nginasibani banyana akasafuni kude ekhaya indzaba ulahlekelwe info yana yabhaka uthi teni kani wena kuyo uthi takabubuya nje yayi akabuye loyo ngihlale ngimtshela ngale ukuthi iphatha kabi wakhe wabita ukuthi ngikhansele lo baba ekuqala bese ngiyasho ukuthi sesikhulumile nababa hambe ekhaya ngeke akwente lutho because letinye tintfo tingama mistakes but because thina ukhanda thi si-instilla ifear kulabantfana loko kukhomisa ukuthi utoxic akukamele ukuthi umfana nakahlangabetana nebuhlungu ahluleke kutakuwe waze waba nenkinga ukuthi ete kuwe kusho ukuthi kukhona lokungahambi kahle labanye benda abantu ababo babe guilty babaphathe ngendlela ngazi ukuthi kwabona bebadingelozi nabakhulako senda ngathi just understand ukuthi nathi sake saganga ngiyabekisa bo the way lesenda angisho ukuthi sibobayekela bagange bazali ngicela nibonge iva kahle but kufuna okuhlukanise lokuyi mistake nekudzelela udiscipline kudzelela imistake nawe wathi ukuthi noma ngabe lenkomishi beyiphethwe nguwe beyingafa ngeke nje uzuthatha elibhandi umcacabulele ukuthi ufelwe inkomishi ngoba nawe bongayithathi iphunyuka ifa inkomishi akudzingi ukuthi umshayele ukuthi ubulele inkomishi simdisciplinela kwedzelela not genuine mistakes but labanye kwathi phahla bawekana yasanganisa which means akuhambi kahle uya a toxic parent labanye bayabahumiliate abantu babo bazalwane yini nje lembilichisi loyigcokile leni yabo kaniye na phela nkosami uthi ushayile yabona mbonise kahle kuthi akubukeki lokhu ngendeka ubukhanza ethi ngeke bakuhleke nje bangani bakho ngiyabekiswa yabona nawe nje ube nendlela enice ungabe usuyamnyonga uyamhumiliate kuthi into le yatwa nguwe lona nje uphapha wendani ngiyabekisa ngaSunday school khona umfana uthanda ukucala ingoma kani uyehluleka uthi makathiwa iqala le ngoma vele ayabathatha ubalahle ehlathini makathi uthatha umbhobho ngosami naye usathi sahlaba yayi yakela wena thatha wena ezibani kuthi into engentiwa nguwe wena uyamhumiliate umcedzela i-self esteem uyodata ithi kude lokuhle yena la khona kwenda bosibani laba khona kwenda kahle yes base bayavuma siyak-avoid uku-humiliate abantwana because masibahumiliate we are being toxic khona into lesiyifakako la kubo lebalimatako letabe siyabonakala kusasa athi lona walinyadwa manje uyobe songekho wena emsebentini yobehave akhombise ukuthi walinyadwa lo emshadweni yobehavior available ngoba nenhlanhla but nakhona nakathola umuntu lo understandayo ukuthi ama backgrounds ethu ayasi affecta indlela lesitoba ngayo emakhaya ebantu nakulabo lesishade nabo mangabe ke ayoshada nemuntu lo nga understand lo tawuvela athi kwedzelela shothi usenkingeni lenkulu loyo muntu loyo akabeketelele ngeke bambeketele ngisho 3 months tawuva ukuthi sebamenta kanjani babongile ngaye kanti it's not that naye lokuzabe toxic is because naye uqhamuka ku toxic environment so sizama kulungisa letinto leti kanjalo bazansi athi suchubeka athi mane tigcine ngathi ngoba kithi tendeka ngoba bebangakafundiseki batali bethu bebasitshela ukuthi mina nje bengitibonela mina ngiyamangala nje nine ukuthi nine nitshela mina ukuthi nifuna singwa thina sasitibonela thina wayingoloyi nathi ngeliti uhambe esikolweni angathi ngiyazama nje ukubeka bazalwane ngiyaxolisa lokuthi angibi vibrant but ngifuna lokuthi nje sikubuke sikukhulume asimhumiliate umfana
Noma ngabe wende info longayithandi mkhulumise kahle si lokhu ngeke kuze kulunge ngeke. Kama bhuti kama uya embi kwebantfu phela wena kama utawuhamba nje na uya edolobheni utivakashela angithi bazalwane hayi kumhumilate yini nje sihlutfule singathi yini awusakhulumi kahle bekutawuvakala noma ngakubeke ngalamanye amagama la nice ukuthi imessage ithe angente njani angikame enhloko nako lokumcoka abazalwane konke lokunye losomeshanisa nako emagama la samlimata lo mfana bekungakadzingeki at all bese bazalwane labanye batali khombisa ukuthi ba toxic badiscussa kuhluleka komfana bakukhulume bakukhulume kulabanye bantfu kube ngiyabekisa nje kuba umfana nami ngiyabekisa ngosibusiso sengibona ngiyabekisa Thembelisha wenda kahle lapha hey yajabula wena makwaThembelisha lo wakho uyathumeka impela hathi ngiyambona nje impela uyasebenza lo wakho hawu lunye kwami kude nje into la yatiko noma ungaya nyali damkhanza angakagcebi utamkhanza njani usho konke ama failures empana yakho uwatshela abantu sebahlangana naye labantu sebamhlasela noma kwakho umendani wena uyathi utamgulisa noma kwakho wena lo baba wakho umendani utabagulisa labantu labadzala utabakhumbula labantu labadzala uyamangala mfana ngabe yini lenye labayatiko ngami ngoba phela shothi makuyakhuluma ngami kubantu shothi baba yakhuluma ngami kubantu na kuphela basho na info lengiyendile shothi kunengi makela kukhulumako ngami nakasahamba yamkhathini webantu yohlala sanga atesaba ngoba kade uthi ngabe banitshele ini ngabe kwekuthi sebanitshelile yini ngoba phela sende ma mistake bazalwane nami nje ngake ngaba nayo mistake ngihle ngibuya la kini ngaba ne mistake angisilo lisotsha lelingazange selize lidutshule etinhlavu nami nginato dibati lapho tinhlavu betingishaya khona sengisinzisiwe ke phana ngaye ngabangani bami bangisomela lenye lijaha bathi uyakuthanza abantwana kakhulu uyakuthanza ungamjabhisi ene bangikhotsha bengilibele kakhulu bangikhotsha ngaze avuleke emehlo bangitshela ukuthi uyakuthanza ungaqali nje uvele umjabhise ngaba bathe nami ngiyaqinisela ekukholweni kwami ithi siyafika incwadi ngalethi khastethu bekude bo WhatsApp bekufika incwadi ithi ibhala kace esikolweni ngise boarding school futhi abana sathana makakushophile uyakumonita beyithi nje nayifika lencwadi lebuya kulomfana abese kakhona ke lo kuthi bekabona ngani ukuthi ngidayireceiver angathi beyithi nathi ngiyayifunza nje abesala eceleni ahlekelela kancane athi uyabona ke ukuthi uyakuthanza lo muntu ngicala ngitikwatikwatise kwagcina ngalenye ilanga ngoba sathane ngibhizi ngiyam entertainer kwagcina nje kwakheke ngengichaza ukuthi kwakheka kanjani kwakheka nje ukuthi hawu ngiyamthanza yathi ngagcina ngita kumngani wami angitshele ke kuvunywa kanjani lembala vele wangikhotsha sayibhala soyithu wangitshela ukuthi ngabinze vele nje uhlala endzabeni usho ukuthi nami ngiyakuthanda hayi ungasho ngiyigicida mayithi nami ngiyakuthanda ngayifaka epostini ngicabanga ukuthi efika ngoba wabatheleka phela ngise boarding school ngabo mgcibelo sotohlola intombi yakhe angisho ukuthi beng perfect bazalwane and that's the only person lengake ngaba naye emhlabeni ngaphandle kwa-husband wami angiphinzanga ngakwenda lokunye lokuphambene ngagcina ngaloyo muntu loyo nakhona uNkulunkulu amuhle waletha umuntu watongirescueisha lobeka ngathi ngimuntu loshikisha kanjani ekukholweni kwami wangicwayisa ukuthi hey yekela lo sokuqalile uyekele nyalo sathana akakubeka iliduma
Ngalothi ngikhulele emakhaya bazalwane kuhlonipha ngikujwayele. Kwangihlula kwecumu yalo umuntu lotongiyala mbamba angitshela ukuthi angiyekele nyalo sathana angakangibeki iliduma. Vele ke bazalwane wase uNkulunkulu uyangihawukela. Bekungehlula nami lokumala bazalwane ngeke ngiphosise. Ngayibhala incwadi ngithi angimfuni ngiphindze ngiyihlafune. Ngiyibhala ngithi angisakufuni ngiphindze ngiyihlafune. Kanengi ngente kade yafika kubo 6. Ngagcina ngithandaza inkosi ngiyafuna kuphuma la but angisakhona. uNkulunkulu ngemsa wakhe wangikhipha bazalwane. Ngisho ukuthi we are not angels but what we are telling you sicela ukuthi sikpractice ngoba kwekusita thina bazalwane. It's not like isikhuluma ngoba thina sahamba ngcono yini nathi sahamba satiphambatisa tinyawo at a certain point in time, but when we were corrected sahlala phasi sacabangisisa ngaleso kukhulunywa etindlebeni tethu sabe sesithatha indlela le right bazalwane ene kuze kwaba lawa angasijabhisi uNkulunkulu bazalwane. Labanye ke batali ba neglectful but lokho kuba toxic because uyaba neglect abantu bakho. Bayatikhulela nje. Nabo babela bangasi responsible kodwa baletha abantu emhlabeni. They don't care ukuthi baphila njani. Ababuti nalokubuta ukuthi ngabe uvuka njani namuhla. Abashaya ngisho incingo bazalwane. Kuba toxic lokho empilweni yalomfana. Taba nemthelela lothide ngalelinye ilanga. Bathi nathi besitibonela ngani mina ngizange ngifunza kepha naku ngiyaphila. Basho njalo labanye. But ngiyathi ukuthi la khathe sonweni kude labasho njalo. Kuthi bona ngana bafundzanga but bayaphila. Ngoba thina sesiku 21st century. Kumbe ngi20 bana ngathi. And labanye batali aba toxic they are not emotionally available kubantu ababo. Uma umfana ngoba nawe na uhamba kube netinkinga ukhona kuyakhansela uhlale phansi na cancela akukhulumise. Labanye ke abayi cancela. Mina ngake ngaya nje kucancela. Ngake ngaya ngishonelwe ngibaba wami ufine bengireferishe esibhedlela ngingakhophi. Ngaphinza atiyela mina nginema problems, real problems empilweni. Problems. Ngaya nginema problems angathi ngakuchaza kanjani. Imvamisa ke singaphinza kana ngisithi problems kufaka imali lento leyo. Bekwende nje kuhlangahlangene kwende nje. Qangene ngahlala lapha epark. Cabanga ngisuka la ngihambe ngiyotibulala because vele angikhona. I was trying nami but kwalile kucangene nyalo ngibone way forward. Because nalona ngiyamkweleta. Angibone way forward. The best thing, let me finish myself off. uNkulunkulu wamisa nje isithombe. Semfundisi ngeke ngize ngimusho. Ungimake. Ngaya kuye ngayokhuluma liqiniso ukuthi ngivelelwe yini ngisahamba endleleni yekuphila. Njengamanje nje ngimephi. Wangilekelela umuntu omdala. Yathi ukuthi atiphelanga tonke letinkinga tami. But lokukhuluma la kakhuluma kimi nale mali leyo la ngipha yona ukuthi angiyobhulabhula lomlilo. Ngiko lokwenda ukuthi ngangati finish off. Ngaphila ngaze ngenca kuleso storm. How much more ke umfana? Ngoba naye kuyenteka tintfo timphike. Nabe le mpilo wena awusiyi master yayo. Umfana taba imaster kanjani ukuthi konke la kwenda akwendeki kumphice. Nase kumphicile yiba available for lo mfana wakho. Ungasamjudge ngoba sek out kumjudge. So vele uwele phansi khala kathi emgodini. Kuthi usambuta wena ukuthi kathi ngakutshela ngalabangani bakho lababi akusasebenzi lutho. Umfana nyalo usenkingeni. Cabanga ukuthi ngimsida ngithini nyalo. Lokunye sesingakukhuluma ngalelinye lilanga. Hayi nyalo. Nyalo umfana usenkingeni. Uthini baba? Uthi kwenekeni?
usucabuse umntwana abantu esikolweni manje le family bathi bafuna ukuhlalela endleleni bakhulise ngemoto ube kahle umlalele asho usho konke umkhulule kuthi khulule ngicongitshele konke and I won't judge you because ngiyathi stinking athi khona endleleni akutshela athi make ngiphosisa kaleyo na lo muntu basola ngichama every day angisho ukuthi laba basho njalo abantu bami cha ningababuki kanjalo ngisho into nami lengthi experience em17 bazalwane lana nje icase lesike sayisolve nathi le ukuthi uthuke sokucabuza umntwana abantu em17 and to make things worse leyo mntwana leyo makwakhe bekangimfundisi ene strict ngalendlela ebengengise ngichaze lo makhe akubukelwa TV mababukela TV dindzaba lo lokuconzile lo lokunyane kubukeli nani banifana kuleli khaya ene ngama ngalathi kule minyaka le kusene abantu labangabukeliswa iTV awuthinzi licingo abana phone kwasina kwenza iCovid kwathiwa bisantincingo angisho ukuthi asibanike intincingo but intincingo tinendlela yakhona umuntu uyamtraina ukuthi indlu akayisebenzise kanjani bazalwane ngoba kusiko konke lokubulata akukhanze ecingweni ngalendlela beka strict ngayo ngavele ngabona ukuthi why lo mfana nakafika la esikoleni asebenzise every opportunity la kayitfolako ukuthi naye ajabule ucabuza abantwana emithoyi nje vele uzama ukuthi nangila esikoleni angende konke lokungangijabulisa ngoba hayi ngiyabuyela emuva ekhaya akusasiko kahle lokho bazalwane sekuba toxic asingavilaphi kwenda asingavilaphi kutrainer labantwana ngishito ngathi ngiyo le ndvele yasita siphila ngale Bible nawufunza incwadi ya Proverbs manje ngakhulu emavesi lasitshela ukuthi bantwana sibakhulise kanjani bazalwane likhona lelithi train up a child ngendlela kufanele ahambe ngayo atothi masakhulile angasuki kuyo manje thina simkhansela njani lo training lokutraina ngoba thina sibonakala ngathi siyamkhansela lo train sijaka lo discipline angadi bazalwane ukhanselwa njani lo train cela uva abantu labadzala lokutraina ngibani lo examta ukuthi asingakwendi asijaka lapha ku discipline kude bazalwane asinga create i-environment le toxic kubantwana ngekuthi nathi sineglect yakethu ipart sabe sesima ngesagile ekoneni sagatha nje ukuthi makona nje ngiyavabata makona nje ngiyavabata train mtraine ngetinsipho ekhaya kuthi ndisebenzisa kanjani ebathroom angithi bazalwane ungayiyekela insipho ekhathe emantini angithi mtrain hayi kujaka ukuthi ngibani shisha insipho ekhathe emantini akabuyela uyakha ngempama siyabatraina ngendlela esiphila ngayo la khaya insipho asishiye emantini noma ngabe kusebhavini nangabe uyabona la bhavini sekunemanti kuloko mgojana lokwa angati kubitwa ngekuthiwa yini sula phela uyifake insipho la ku dry khona noma ke yinangu le kwekufaka le nsipho angati ithi igama lawo ningixolele lokwekufaka insipho kusule phanga bese kumandi ngiyabekisa asibatraineni ngekuthi mangabe bengiprepareisha kudla kwami etafuleni sengigcolisile angidaste angithi asibatraineni ngekuthi libhavu ngiliwashe mangicetha asibatraineni ngemisebenzi bathi ukuthi okay ngeSaturday mina ngivuka ngente naku nala lithi iBhayibheli usethe kahle lithi bomakoti kufuna babele kahle bareshine kahle imisebenzi kubantu babo kahle kusho iBhayibheli akusho mina ngathi ungakuvuma lo ukuthi asifundise abantu babethu sibareshinele kahle imisebenzi washa teacher thanyela phasi koropa wena ceba kuphi ngiyabekisa hayi lokuthi ngivuke nje kulukuthi ngifaka icardbox yami enhloko hambe ngiyomaketha
ngibuye ntsambama lilanga lishonile ngikhanze teacher tingakawashwa ngikhanze kungakagcejwe embhedzeni ngikhanze kungakabekwe etiko bese ngiyaqala manje mina ngivuka ngiyosebentela nine kanje nyalo ngibuya lilanga lishonile ngikhanza ngente kuthi nekuthi. Have you ever sat down with labantwana abaresheni wena sibanibanyana Thanyela wena ngabo lesihlanu ubeke etiko wena wenda kanje ngiloyo muntu kube clear ukuthi lama roles ethu siwasethe kahle singatowa phambatisa ngoba lokubanga lokucabana lemakhaya asiwasethi kahle ama roles ethu sinawo lama expectations but asinikani kahle ukuthi bani tawendana masajwayele sekayibambile lephethini batativukela bona ekseni ba clean noma ngabulele nga7 musa kumkhulumela indendende umtshela ukuthi wo namhla sonto phela sivuka ivele ngabo7 ngiyamangala nje ukuthi ulele vuka uclean ngabali lokunengi lokungakathingeki ngoba utokhuluma ema statements la ka Tom Heta lombani uphinza ungakhoni kuwarapa bese athi nakahambe emkhathisini webantu akhumbule konke loyo kusho wena ukuthi yena kanjani mina vele ngatala emavila lakhaya hey vele mina yathi nje nihlula nginabaye abantwana balapha ngesheya kwemfula bona banjani bantu abalomakeloya mina nje ngathi ngatala tinga ingatodvana mina nje ngathi kunjani kuyangena engcondvweni yalomfana lo lokukhuluma ku toxic kuyamlimata kuyamhama impilo yakhe utamenda nakasahamba embi kwebantu asabe ngisho ukuthatha ama opportunities lavelako mabathi sicela bani ngibani longasinterpretela ukhanze ukuthi angaba a very good interpreter but because watshelwa ukuthi ya mina ngatala singayinga noma kanjani kuvele kubuye ukuthi ngimneka jange singayinga abese uluze ama opportunities la ngaba yammarketa lo mfana akhona ekuchubekela embili bazalwane nasesikolweni thishe lamakakhomba ngibani longasibalela nasibalo naso lo wakho bathi utawulibala kwenta so aphe kubheka phasa angafuni kusukuma aphe kubhaca ngelidesk angafuni kusukuma athathe inangu akalide nje naye ababambe nje yes but bake basho kuye ukuthi good morning Miss Ngwenya ngoba phela siyabatrainer vele siyabatshela ukuthi nasemembi kwakho ungiteacher ngithi sithi mbingeleleni basho good morning Miss Ngwenya athi morning students asho lakutele lapha and abe confident yabona ngoba ngabe uyayicetha le confidence kulomfana utofeyila ngisho ema interviews lomfana utotha ngena nje abathi etake interview akatati ncisini bazalwane akatati noma hlale akatati noma sukume akatati ude nje iconfidence walahlelwa nguwe ngalesikhathi umraiser kuningi lobo msanganisa ngakukusho la kuye wazwatibona ukuthi akasilo lutho ngekeliqiniso nyalo solahlekelwa ama opportunities uyifundzele lento but akakhoni approach abantu vele nje baba bathe bayasho okay usho ngani ukuthi wena you cut above the rest akakhoni ukusho ukuthi you cut above the rest ngani uluze ama opportunities bazalwane ngalendlela lesenda ngayo lithi iBhayibheli la siqale khona kufunza rather bring them up with the discipline and instruction that comes from the Lord. Discipline and instruction that comes from the Lord. Kude lapho uNkulunkulu athi khona asishoni ukuthi banetinhloko letinjani banfabethu. Kude la athi uNkulunkulu khona abazalwane asihambe sikhuluma ngebuthakathaka bebanfabethu kuthi bani wendani lo wami wendani usuku ukhuluma kubantu uyamlimata angeke abe nesibinzi nasasemkhathini webantu nathi nje nakangena sitovule sibuthi umfana lo hlupha makwakhe lo yakubona ngile ntombatana lehlupha makwayo le soba bathe Nkosi yami yazama ngawo onke amandla akureforma ucinzetelwa nginaku lo sovela ukutshele abantu wena empeleni bazalwana ngisho ekhaya nje nihleti nje ekhaya mase kunemfana lo nile la khaya awumshawuthi lambi kwala labanye kuthi wendeni vele nje ngitakushaya buya la ngikushaye
mina lela ngikusho ngake ngakwenda before but later ngabona ukuthi ku wrong. Umfana umbita kahle ungene naye ekamerweni story sakhe satiwe nguye yedvana ukuthi uphosise kuphi. Nikhulume manje wabe sukwenda njani wena lokho? Khuluma phela. Kwendeke kanjani? Asho. Nangabe khona indlela ekudisciplinana ungajajisa ukuthi ngifuna kumshaya babona labanye khona abatotfola sifundvo. Sobukisa ngaye soyamhumiliate awusamcorrect. Mawuthi wena ufuna labanye lakhaya babone ukuthi wena vele nawenda kanjeni uyashaya. Akusamusiko kumcorrecta nakaphuma lapha ashikisha tibuni noma kunjani bonke vele bayahleka magoda nalaba mvelako bayamvela akasadadwini. Umuntu akafela licala lakhe licondzane naye ungabe broadcastela wonke umuntu ukuthi wena nje namuhla ubuye esikolweni ngivile bathi webile lesikolweni. Cha abazalwane. Angadi ungatikhethela kepha lokhu effective lengikubonile mina ngiloku ukuthi umbide yedvana indzaba yakho ikhulume naye. Ungabe suhamba ucocela bonke labantu ukuthi nawubona labanye ba excel bese uthi hawu lunye kwami lo wami uyafaila nekufaila unje umqedza lokwekuphela. Nanaba ke batali lokho angathi umfana usesemncane kakhulu. Umfana lesigaba sakhe sibulawa kungadi ngiyacabanga. Khona sigaba la ka active kakhulu khona bayati boma ke Dlamini ngake ngamva akhuluma ngabo terrible bani angathi terrible bani bo terrible 2s bo terrible bani noma terrible 5 yabona umfana khona la ka active kakhulu khona naloku ufuna ukuthinza thina sibese sibagucula sibe nathi drum ngoba makathuthu wenda lendvu wena uyashaya uyaphapha wena. Okay awufuni wakho umfana be brilliant. Phela uyakukhombisa ukuthi une potential yekwendane mu correct kulolo wrong la kwendile nangabe uthethe ama toys wadlala ngawo awashiya phansi aka notice ukuthi inkinga le yendekile la mina ngithethe ama toys ngawashiya phansi. Please pick up your toys wabisele boxini awadlali kusemende angithi akwati lo ukuthi ama toys akadlali kusemende abothi angadlala phinza akhweta abuyisele. Akuthingeki konke lokunye ukuthi ngitakufunguda mina ngiyasebenza lana ngiyacleana njani uyangcolisa ngoba vele usesigabeni sethu uactive. Uyapi nje lo uyaphapha hlala phansi wena bakhona labanye lo wakutali bala kufinyela nje nakathi uzama ukuthi veta phela ukuthi uveta lelikhono lakhe kanalo wena ushale sandla uthi akahlale phansi watini ucine kakhulu. Utokhula njani ngoba indlela yakhula ngayo phela lokuthi activate ama potentials akhe. Sengiyacetha abazalwane. Ngisho ngathi sibachazele konke uthi polish nasiyisebenzisile siyayivala. Ungavele nje utesogijima thina nje nasikhula bekuvele uve ngesithawula sikhala la lanhloko ubone ukuthi sekukhona lengonile. Khona ngalenyela ngathi nginathaliya ngosami ekseni ngiye esikolweni angiyukhohlwa ngifaka iuniform yami yaselihlangothini primary beyimaroon ngihlele esihlansini ngoba lekhaya bengingumfana teacher but besingaka njingi vele lokunye besikulekhisha ngifuna ukuqala mangavele nje angichamuki kufamily yabona lebe right kahle. So bengihlala esihlansini kude litafula nganathaliya ngisesihlansini mina. Kanti ngayitolo ngikhohliwe sadlala naku labathi ngimagqamu lokwenta sokwamkoko. Ngikhohlwe ku rubber evrande mina. Sasifika kuyisunday. Sibiye ekhaya. Ngakhanza abadlala abantwana balabanye bo teachers. Manje mina ngoba ngisafika ngisakukhanuka lokudlala. Basi nabathi bayacisha ngathi mina bangacishi ngidawucisha. Ngaqhubeka ngathi idlalela. Kwase kwendeka siphosiso sibangibide ke endlini uyabona sebangithuma ngigcina sengikhohliwe lokuyocisha levrande. Ekseni mangithi nginathaliya ngili enjoy kanjani litiya. Ngeva kukhala swati khala emhlane ngamangala ukuthi isuka ngani ngaba bathe lakhala tindzaba tekutsingoneni ngathi ivamuva abazalwane. Kwakuthi evrande bathi bebafuna ukucisha wala wena ku clean evrande.
wathi abayekele yini lento leyishiya lapha evrand lwakhala ngaya ngonakalelela ilanga lami lonke esikoleni ngivuvuka emehlo nebantwana balabanye bothishela sebakhuluma ngami ukuthi bani bamshayile ngaphela bese ngikhala ngiyabatheka vele ekseni sekutawungena isikole vele already bantu sebala ngephandle yabo kubhlungu bazalwane le toxic environment ayifuneki lemakhaya ngiko le live lonakele kangaka sibreeder a generation letoba very angry ngicela sibukeke lama effects sesigcina ukuthi nangabe mhlambe ungakuthathi lokhu uchubeka nako yini lofuna uyati ukuthi tawendeke emfaneni wakho kwayena utoba toxic kwayena utoba toxic la kuye atitshele ethi nobody loves me there's nothing good lengingakwenda mina amefaila njani akhulume konke lokubi ngaye atitshele yena angakayina kulabanye bantu kuqala la kuye lokulandzelako naye taba toxic kulabanye bantu bamangale bantu lakasebenza nabo noma lakafundza nabo kokuthi lona wabehave kanjena ngabe kwabanjani yathi uhlata mfana na manje sibesa sa understand ukuthi indzaba isemuve ekhaya thine vele siyashaya umuntu lesiphazamisako nasisebenza kanti nalapho sesiyona inkinga seside isikhathi sekukhorekitha lelo bakone ekhaya kubo lo muntu nathi siyashesha sinele hour linye bantwana bangi-58 so ngide isikhathi sekumkhorekitha ngibe solo ngithi hey wena yathi ngiyakubona i-background uhlala nabani kuthatha isikhathi kufika lapho qala lokuqala suka kuqala silomfana wabanje kwenenjani tingene uyabona ukuthi umfana wakho som-expose esimeni lesinjani makafika kulabanye bantu ngenxa yokuthi wena uqalele emuva wa-creator a very toxic environment likhaya is a place of warmth, is a place of protection. Ufuna umuntu makasekhaya ajabule makasekhaya. Kuze kube likhunisho nekuthaphuma funeke yokucasha. Kumele ajabule makasekhaya because there is nothing lembotherishayo. Makonile nje ma facts kuphela ayakhulunywa kulungise lokonakele. Kube yi happy home bazalwane. Lokunye ngaphandle kwethabe toxic kuye nakulabanye utolahlekelwa i-self esteem bengihle ngikumenshina ulahlekelwa i-self esteem akayuphinza dethemba uhlala tencena hlala tikhobosa kuko konke bazalwane and lo mfana lomunye ngoba abantwana abafanani bese lomunye ufuna indlela yekuyoti dvudvuta kule frustration la kayitfola lekhaya bese sowungenela bo substance abuse ajabulele ukuthi hayi bo bahlekelele nebangani bakhe kunalokunye nje lokwendeka bake basicwayisa thine ake asicwayisa emaphoyisa kuthi abanye abantwana baze bangene ngisho nakulama group lamagenge bangene bathi mina ngil-26 mina ngil-28 angithi uva amnanzi vele nakalabanganini bakhe ngoba vele ekhaya kuyabhetha bathi somluzile ngoba kuphunywa kuleyo group leyo makathi uyaphuma nje bakutshela ukuthi sovela ulibhokisi mfana wami thina siyakhuluma nabo labantwana mina nje khona bengizama kumsita ngithi manje sobikile nemaphoyiseni wathi inkinga teacher noma ngingabike emaphoyiseni bathi lokufa ngidawufa bangitshela athi akuphunywa use primary lo muntu engikhuluma ngaye but so ajoyina kule group ngoba bekathi naye uyatijabulisa ngoba kumnanzi ukuthi ajabule naye but inkinga ekhaya akajabuli bese ke lo munye ayi bazalwane ngabe sengiyangeda ngiloko nje bazalwane ngiloko lenginako ukuthi liBhayibheli lesihlabelele ngalo ukuthi lasisida lasivusa sesifile asisebenziseni lona bazalwane asiliphile ngisho sisemakhaya ngeke kona ngibonakale ukuthi ngidafike ngivule John 14 ekhaya ngithi hey
lakhaya asiphileni ngaJohn 14 inhliziyo zethu nje namhla sikhathazeke angilivuli but practically makangibuka lo mfana ngimmodelela lempilo kumele akubone lokuthi vele makwami uyakholwa uyamati uNkulunkulu ngimkhulise ngesiNkulunkulu angisho ukuthi asambeni sovula boPetru naboJohn but lokhu ngoba siyafunza angikupractice labanye ke bazani ba misinterpreter lama verse la Proverbs lakathi shaya umfana uma umshaya ngoswazi ngeke afe kahle kahle angikwali kushaya abantwana vele angisho ukuthi asingabashayi nabonile ngoba lokho kudecide ngumntali walomfana but lengikhala ngako ngilokuthi na ushaya ushayele kuthi wena ufuna kuze kwehle lokuthukuthela ngeke umyekele kungakehli lokuthukuthela kuphethe manje nabe lokwakho ukuthukuthela kuvama kugcwala sisakalele i50 kg kusho ukuthi utamshaya uzufikele umfana wena ngoba phela izinga lekuthukuthela alifanani lo munye uyakwata nje ukuthi athamba uhlala phansi lo munye ukwata kuba ngakushaya kunyathela azakubhekise phansi enfuthwini akhiphe bozibhusha nemazembe so kushaya umuntu akusiko kwekuthi uyadihamula ngoba ukuthukuthelisile kwekuthi uyamcorrecta kuloku la kaphosise khona but nasesikhuluma emaqiniso lendvuku lokukhulunywa ngayo la ukuthi indvuku nginayemelusi le yaseBhayibhelini yekugayida ngithi umelusi makahamba ugayida iflock yakhe angayisho nje ukuthi icunsu iflock yakhe kuse ihambe kakhudlwana angizazi ngimbone emnumelusi azagiqida inkomo yakhe esigangeni ayishaya ayigicida noma kumbe imbuti ngoba yona incane zange ngimbone umelusi oyishaya ayigiqide ayinyathela azabuthe everything emabhuthe and everything kuze kuphume bomakhelwane badola mla azange but emvaneni ngibona kwendeka lokho kanjani nabe sikhumba sesilwane siqinile but awushaya uzusigicide lesemuntu umshaya njani kulesikhumba lesisoft kangaka uzumgicide ubeke libhuthe ensanyeni uziyophuma etindzabeni ukuthi wakho umfana umshayi waze wafa finish bayababulala finish bafe kulamalanga kona kunele kufika iCovid info laba lethukuthelwe batali bazalwane mhlambe ngilokuphelelwa ngumsebenzi letinkinga setinengi kakhulu umfana akasathi uthaphile niyathi ube bayakhona kubaleka ngabayabaleka inkinga kude abangabaleka bayekhona kubi but lemakhaya siyacela bazalwane thina sesingemaKristu sibantfu labakhanyelwe sibantfu labaphila ngeLibhayibheli makukhulunywa ngediscipline akushiwo ukuthi hlutha yona yodvana faka netraining inkinga thina sihlutha le discipline yodwa nako ke la konakele khona lengithi mine asesivaleni lomgodi bazalwane ngoba lelive selonakele kakhulu lo munye udawuva ukuthi uphila aphuma ngena nemajele just because konakala emuva ekhaya wagcina joine a wrong crowd siyacela bazalwane ukuthi sikulungise lokho lithi lelive laNkulunkulu asingabaphoqi bantwana baze babe nenzondo baze babe bitter baze uyabona baze babe nebitterness ngawe asingafiki kulelo zinga ngoba asiyo ama-angels istabaphoqa vele but Musa azafike la kade ababhitter khona lithi iBhayibheli asibareze according to the instruction which we learn from the Lord siyada labasifundise bantu labadzala sibakhulisa kanjani bantwana batasibitela abafundisi njenjalo siyakuma Easters basifundisa lokunenge let's practice it singabesi sifike ekhaya sikulahla le sesifuna lokwethu sithite iBhayibheli lami nalo lesiphila ngalo bazalwane inkosi sibusise kakhulu bazalwane